Pa naš Savez za sport i omladinu, naši mladi ljudi koji su studenti, budući radnici, oni na kojima treba da se temelji budućnost ove zemlje, došli su i bavili se ovim šokantnim temama poput migranata kojim čitav svet bruji, a s druge strane iz naših medija ide poruke vlasti koje su neistine. I mi smo zajedno sa našim mladim ljudima iz stranke napravili jedan propagandni materijal da jednostavno pokažemo ljudima da pročitaju da se radi o neistini, da moramo da primimo toliki broj migranata i da moramo da stacioniramo u našoj zemlji. Konvencija Ujedinjenih nacija u članu 31 o azilu kaže da su migrante obavezno prime samo zemlje koje su okružene. Sve druge nemaju uopšte tu obavezu. Znači, mi nismo imali nikakve obaveze prema članu 31 Konvencije Ujedinjenih nacija o azilu. S druge strane, Švedski institut SIPRI je iznao neverovatne, ali tačne podatke da smo proporcionalno Srbija po broju stanovnika 14 puta više primili migranata iz Sirije nego jedna Nemačka sa onakvom ekonomijom. Nemačka koja ima tu ekonomiju, mi koji živimo kako živimo. S treće strane, poredimo upravo zbog tih mladih ljudi i svim političarima i svima su puno usta o tome da se zaustavi odlazak naših mladih ljudi u inostranstvo. Podatak iz 2014. govori da je 58.000 mladih ljudi napustilo zemlju, fakultetski obrazovani većinom napustilo zemlju, a onda gledamo jedan propagandni marketinški materijal pojedinaca iz režima kako idu i kažu mi smo, znate, dobronamerni, mi smo uvek bili dobri domaćini, mi ćemo dati stipendije migrantima, mi ćemo ih smetiti u naše osnovne škole. Tačno je, mi jesmo dobri domaćini, ali trebalo ih je sa jedne granice dati im sendvič i vodu i usmeriti ka zapadnoj Evropi, odnosno ka tom raju zvanom Evropska unija, pa nek se oni bave tim problemima. Srbija nije izazvala rat u Siriji, Srbija nije izazvala rat u Afganistanu, Srbija nije izazvala rat u Iraku, Srbija nema probleme ni sa Iranom, ni sa Severnom Korejom, ni sa svim drugim zemljama. Zašto smo onda mi u toj obavezi? To je dogovor, da kažemo, velikih sila sa sadašnjim režimom, a pogotovo ono što nas tišti, je što naša deca ne smeju ili imaju problem da se slobodno šetaju preko dana, ne samo u Obrenovcu, nego u više gradova u Srbiji. Jer država Srbija neće da odgovori na dva ključna pitanja. Koliko je kriminalnih dela učinjeno od strane migranata prema našim državljanima, zašto se prećutkuje taj broj? Koliko novca iz budžeta, direktno iz novčanika naših građana, ide za rešavanje problema migranata, a s druge strane govori se da nam stižu dotacije iz Evropske unije, što je potpuno netačno. To je ukupno nekih 2-3% od ukupnog procenta koliko se izdvaja za njih. Mi prosto kao država koja ima problem sa svojom ekonomijom, koja ima problem sa nezaposlenošću, na kraju krajeva, koja poštuje međunarodno pravo, mi srpski radikali tražimo poštovanjem zakona, poštovanjem međunarodnog prava, da se lepo migranti isele u zapadnu Evropu, da im poželimo srećan put, ako treba da im platimo voznu kartu, kakve god karte treba da im platimo, a da s druge strane zaštitimo svoju granicu, zato što nam to zakon i međunarodno pravo nalaže, ako treba čak i kao Orban podići zid. I samo još jedan vrlo bitan podatak da bi građani znali da mi ne pričamo na pamet i ne govorimo zato što nekog mrzimo, ne mrzimo nikog, nego hoćemo da zaštitimo našu zemlju. 0,15 samo posto je Izrael prihvatio zahtev o azilu. Jedna Francuska, koja govorimo da je temelj prava, temelj multinacionalnosti i svega ostalo, je odbila čak 96% zahteva. Zašto je onda toliki problem jedne male Srbije što hoće da se odupre ovakve naravstve? I to je cilj, i naš krajnji cilj je da se zaštite mladi ljudi, da im se obezbedi besplatno školovanje, da im se obezbedi za najbolje studente besplatno studiranje na fakultetu, da sutra imamo ljude spremne koji će voditi državu, firme, preduzeća, na kraju krajeva opštine, gradove i sve ostalo. To je naš cilj, našeg dolaska i našeg propagandnog